Tunastahili kuna wengine wanapiga picha wanaanza kugusa hiyo picha sasa wao ndio tunajua kupiga picha ndio tunataka foto ya hata sikubali hiyo tunachukua picha sasa ikikaa kipicha ndio anaacha simu pale ya phone there because nasikia kuna mtu anataka pesa atipiga namba kwa okay na ikirese yetu ya Kinderezi polling station ward ya Nyansiongo constituency ya Burabu na nje wacho mara yone ese ward yona hakire kwa somo MCA na wana nchindo chimbe waenda kwa kachukura batiga kawaida garto kachukura na ngawanera inigere ntambe igondo chenga abantu etana ultra bangia igonda ite gosaba bantu baminto barese ward ya Nyansiongo ward ya Maiya ward ya Tekerenyo wasoke siko asobonge bakekura na ndengo tabi bali kibasanjire nyuta kigotara kurese serikali omuntu batenga nawe webesa gogocho ake ebiche kura ndetse ko batange yuere aminja yelichi kero gocho romurayo tobone ndiko ukibesa munye chocho romurayo aseigo ngosaba abantu baminto bonse na bawo kwaka chikura wake kura yao onye rute box ime to nya batabu na ake bicha ojo kuichibesa na nde to kulera abantu abo tane chibesa nganto tageti amangana yo kuboraba tiya bananji ba kechukura ochoro morayo gotagete to anyamara goba tonyolenga torolenga ningo abananji bechuodi chisato bacho seyongo tebya bananji onde wensi moko nyoro kubaga chibesa barusi para nande karwe report oje setole oje serikali elinde atuwe eirwe nande takubolia serikali nero yakikishenga amangana yo kobora chikura bantu baganya kuruchi basa kurwesa serikali amangana yo ntanyatageti nande tokatebya serikali ngesika barayi bali barese omulengo taliyo yo serikali ine demokrasia kero monta guri baga achole umurayo yataga Senator Kero Wikirawa